Zombie apocalypse. I dobrodošli u novi video na Piskite kanalu. Danas reagiramo na balkansku scenu 1 od Bake Praste i Laša. Radili smo već reakciju na balkansku scenu 2, rekao sam da ću raditi i reakciju na balkansku scenu 1. Tako da krećemo, puno sam hajpan, tako da krećemo. Spot je vrlo brutalan, već na početku, znači spot je na početku već vrlo brutalan, ali neću puno parkirati, hajde nastavimo. Vreme je da se okrene nova strana. Svi znaju da prvi je muđe, za njega čuli su svuda. Milion suba tu je došao ono s puno truda. Njegov čale je uz njega uvijek bio tu. Sada lagano prelaze GTA i PUB. Da, mislim stvarno da je Muđa prvi youtuber na Balkanu koji sa svojim ocem počeo snimati igrice, tako da to je zapravo predobra stvar, sviđa mi se to kad roditelje podržava nekog youtubera, ali većina odrasli ljudi misle da je YouTube glupost, šta zapravo i nije, tako da idemo dalje. Balkan alert, taj sve izveštava, najbolje obaveštava o tome šta se dešava, uvek grešava. Najbolje vlogove, Nedim daily upload svaki dan, ja čekam dok gajbi sam sedim. Da, stvarno Nedim ima dosta dobre vlogove. Obožavan i gleda, stvarno je brutalni. Posle nam također dolazi i mali Bake, fini gotivan dečko, volemo klipove svake, ali nije on jedini, nizak, tu je i Goldenito, hiljade i hiljade sabova, ne mogu svi to. Stvarno, ovo je velika stvar za njih dvoje, jer ako pogledate neke već, to jest ne veće youtubere, nego neki koji su odrasli od njih, imaju manje ljudi i manje su kvalitetni nego oni, dakle to je stvarno velika čast za Goldenita i Bakea. Bake nam baci novu pjesmu Broj, reagirat ćemo i na nju, a sad nastavljamo dalje sa balkanskom scenom. Loš kvalitet kad je 360B, a kvalitet je na mestu na kanalu Miloš HD. Ima lova, ima kantera, Kike X3, najboljeg igrača kantera u Srbiji. Okej, ni ovo nisam znao da je Kika najboljeg kantera u Srbiji, to je znao sam jer sam to u prošlom videu govorio nešto u top 5 mojih omiljenih youtubera, dakle stvarno velika čast za nju. I meni je jedna stvar posebno draga, to što je ona puno uspješna i to što je žensko, dakle to mi je puno drago, tako da stvarno mi je drago. Evo Bake i Miloš, Baka Prase i Goldenito i Lajko. Gori da sve dimi, ljubičica kada ga vidi odmah se primi. Njega uvek prati braćanska armija, dok Omčo najbolje skečeve i bureke sabija. Da, Omčo stvarno ima dosta dobre videe na YouTubeu, baš nasmijaju, oni meca su mi legendarni. Stvarno su legendarni. Bolje peva Ruža ili Marija, ona voli strano Ruža, narodnjake razbija. Lea, Andrija i sa njima Jana, ljude usrećuju skečevima svakog dana. Serbijan Minecraftom podigao scenu, sada se stvari pod presom nestaju u trenu. Tu je i Dex Rock, on Minecraft je prešao, sada šta god radi mnogo. Da, Serbijan je počeo snimati na engleskom kanalu već ne znam kada. Sad ljudi govore da je to zbog para, to nije zbog para, nego zato što nas se više ne igraju igrice. Znači više mu se ne igraju igrice, ono ljudi će otvoriti novi kanal snima ponovo, tako da svatko ko to kaže nije istina. Ko je smešno, kada tražiš profi edit ili nešto jače, za najbolje prankove tu je zakon braće. Denis, Davor i The Secret gotivni su meni, uz džumbuz dominiraju na hrvatskoj sceni. Čoda gazi loli startuje, ribe lagano, Lucove reakcije se svima svide lagano. Međe svaki skeć do miliona ide lagano, Nugato BV do 200, lagano. Ovo je svaka čast Baka, svaka čast. Rime, kako on slaže rime, sve da vidim koji je tekst napisao. Lyrics Baka Prase Stefan Ladić, vokali Baka Prase Stefan Ladić, muzička produkcija Jax. Dakle stvarno odlično, dakle svaka čast i za Baku i za sve ovo što je stavio ovaj video i svakog youtubera. Idemo dalje. Svakog dana sve nas više ima, radimo YouTube, 15 miliona pregleda, to je to, idemo još jače.
sabova, pregleda i lajkova. To nebitno je za... Da ljudi, ovo bi stvarno trebalo biti nebitno. Bitno je da smo svi tu zajedno, da se svi volimo, da se svi podržavamo, da svakog prati, to je jedino bitno, a Savoju prelije to će doći s vremenom, tako da to uopće nije bitno. Balkanska scena najbolja, da upravo je to bitno. Na terenu blista baca freestyle od Sovke, na kanalu ništa, također na terenu kida i mala Ana, Enla rašte lepo šminka i baca kišu para. Najbolje recenzije koje su na Balkanu bile, uradili su 100% Dule i Cile. Istina, ovdje još ko nije loš uznije Balkan Tek, on je također dobar uzni, tako da stvarno mislim da su oni najbolji. Petra kada peva, uživa duša svaka, dok igrice igra, dominira Kovalska. Čipros, Imperator, FX su ekipa, sigurno su najbolji kanali gaming tipa. Ako hoćeš da nabaciš kvalitetnu masu, nemaj brige, samo se javi kompleksašu. Bakana, brzaka, rime baca svaka mulja, jaka dolazi rapa, ne zna se u čemu je caka. Ocenu on daje za League of Legends, ima znanje, institucija, trenutno najjača je. Da, stvarno baka. Prešlo milion pretplatnika, svaka čast. Stvarno dobre pjesme radi, ima dosta dobrih pjesama na kanalu, tako da svaka čast. Sve nas više ima, gradimo YouTube, svakog dana nešto novo se Evo omčo. snima. Ako ima više sabova, pregleda i lajkova, to nebitno je zašto, važno je da smo balkanska scena najbolja. Svakog dana sve nas više ima, gradimo YouTube, svakog dana nešto novo se snima. Ako ima više sabova, pregleda i lajkova, to nebitno je zašto, važno je Fali da mi smo Nukata. balkanska scena najbolja. Eto ljudi, to je to, drugi dio je snimio, drugi dio smo radili reakciju, tako da... Eto, to je to za ovaj video. Ako vam se svidjela pjesma Balkanska scena, ostavite like, ako vam se svidio ovaj video, ostavite like, subscribe, a mi se vidimo nekom od sljedećih videa. Pozdrav! We can make a wildfire get away.